Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Oo maşallah. Bugün Öşe'deki kazaklarda cinap ağız açtırıp Assalamu alaikum. Anglia'nın London kalasında bardığınızga köp salam. Öşerde 40 tay otbası var. Öşerdeki otbaslarını olsa cinap Oraz ayında bağlarga Kur'an tarqatıp, bärini okuturup, bir Kur'an'ı katım kılıp, azı Kudayga şükür 5 Kur'an katım buldu. Sonra öşerge cinap, bärini ağız açtırıp, so Kur'an katımdın duasını jasap, осы үлкен ата-бабаларымыздың арвақтарына арнап түсірдік. Алла қабыл қылсын. Біз де осы әкелерімізден, шешелерімізден көрген қазақтың дәстүрін өзіміз жасап, енді бізден кейін келген балалар да ұмытпасын деп, осы балаларды қосып өзіңіз де көрдіңіз, үш жерде балалар да көріп. Енді Алла қаласа бізден кейін біздің балалар да сол бізден көрген жасайды ғой деп, соны қазақтың, мұсылман қазақтың дәстүрін сақтап жүрміз. Қолымыздан келгенше соған тұрмысып жүрміз. Қазағымызда бар болсын, Қазақстанымыз тыш болсын. Барлығыңызға қазақ баласына сәлем, Ланның қаласынан. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil falaq min şerri ma halaq ve min şerri gasiqin iza vaqab
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وَاَلْبِسْنَا بِخِلْعَةِ الْقُرْآنِ Hangi niyetle okudularsa o niyetlerini kabul eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin ve Ya Hayren Nasirin. Okumuş olan hatmi-i şeriften hasıl ecri ve sevabı ve burada toplanmamıza vesile olan buradaki kişilerin bilgeçmiş ruhu tayyibelerine ve Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin, atalarımızın, apalarımızın da bilgeçmiş ruhu tayyibelerine hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin ve Ya Hayren Nasirin. Ayet-i kelimelerinde Leyletül Kadr hayrun min elfi şehr buyurdu. 11 ayın sultanından daha evlabi olan yarınki gecemizi de güzel bir şekilde, halisane bir şekilde geçirmemizi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin ve Ya Hayren Nasirin. Allah kabul olsun.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا Allahu Ekber.